Ka baduk ga minggu ka hana deuh lun bak di top di bikin legok ho ka lun pue ka meninggal. Lun nyok ai tengok meninggal kau dit cukup sakit dak tak ka tubuh lun sakit dak tak kau on pegak leo. Sakit dak tak lun sakit dak tak. Munya bak kem rame-rame de begak lecu ate lagi on na so mu me mu ye kupi men khang lah. Na so me mu rokok mu tiba. Na so ba boh lu bacut. Na so ban kang bacut. Hana barang. Bak kem rame-rame, bak begak jago rame-rame, bak menghah rame. Wate mu perang tapa pakat, wate dame. Na lang kapal-kapal tapa, hana le. Masya Allah. Sakit tak tubuh tu. Aduh. Dipikir lekok belum ho ka. Nyo kau nak karang-karangan. Khabar kenyataan lun sakitnya. Demi urun ron lembu bedah cit lam sakit kau buka TikTok. Supaya sahabat-sahabat lun benar terhiburan. Nyo si tha badan lun nyo. Ti kanu yu bah na mek mon, mehana tajak. Ku wat langit deuh menan. Ku yuk tanah deuh. Kiba penyakit lun. Nyan 10 meter urang hana lun tepe wate ke berhabar. Urang 10 meter je oh dang berhabar lun tanah lun deuh dengar je oh dang lebab. Aku hengan sakit lun. Dan sahabat-sahabat lun ngejak tegagau rumah lun bukan lagi orang kamu kuyen lun yo. Hana daya ngalape lun kalau pakai roti roda. Aduh, nyalom tunggu